Ništa. Jel to bubuljica? Jeste, ali molim te nemoj da je cijediš, molim te, imam jako važan sastanak danas, poslovni. Ma taman posla. Ja nju moram da iscijedim. Ja se stvarno izvinjavam. Što ne uzmete CeraVe, blejmiš barijere, flastere za to? Šta je to? Uklanjaju nepravilnosti i više kulja na koži. Rezultati su vidljivi već nakon 3 sata. Rešit ćete bubuljice bez vidljivih tragova. Možda bolje da vam dam posle. Posle.